Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqradan bihi wa tawhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Palanggungan kami maagam Islam, magsyarang sukul kita ma Allah subhanahu wa ta'ala sinsaheka-heka pagsyarang sukul ma iya. Sabab itu kita masih-masih pinaabot ya Allah subhanahu wa ta'ala mawaktu itu. Maka magsyarang sukul kita ma Allah subhanahu wa ta'ala manikmat pamain na makita. Ay bimakna insubay usal ta makabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya inikmat itu tiya hanggay maupas. Palanggungan kami maagam Islam. Salawat makasalam Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas minili mga palanggungan kami maagam Islam. Ngalo tabi pangajian. Makalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makahadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palanggungan kami maagam Islam. Dakalupahan ta insang bahayang. Sabab atat kala kalupahan ta insang bahayang. Tantu-tantu in kita kapagkupo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. In hantara tabi muslim maka satro yan ay sambahayang. Sa ininggalan sin sambahayang na kapagkupo ng Allah subhanahu wa ta'ala. In mafhum sin hadis itu tiya in pangilalahan muslim maka satro yan na insang bahayang. Bang inailiin sa anang bahayang ay bimakna main iya muslim. Ambo binalikan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam man taraka faqad kafara. Sa isa ininggalan ma iya tantu-tantu kapag pupur na Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pinainan kita balik kay Rasul sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. In antara sin ikayo muslim maka musyrik maka kafir yan ang pagtinggal sin sambahayang. Palanggungan kami maagam Islam. Tasuho kita ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in magtunay sin sambahayang. Tarta halgaan ta makabugbugan ta singa napensin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nari yawmal qiyamah. Say marihala sin sambahayang niya maiya sahaya bakkas kasanyangan. Maka piapas na iya Allah subhanahu wa ta'ala maapinar ka jahannam ma'allaw qiyamah. Wa man lam yuhafiz alaiha lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan wa kana yawmul qiyamah ma'a Qaruna wa Fir'aun wa Haman wa ibni Khalaf. Maka saysayin insa marihala sin sambahayang insa niya maiya sahaya. Insa niya maiya sahaya bakkas kasanyangan. Maka in kaniya anna ma'allaw qiyamah agbeya si galam maka si Qarun maka si Fir'aun maka si Haman maka si ibni Khalaf maka si Abu Jahal. Palanggungan kami maagam Islam. Insang bahayang piyardo ya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka maummat na. Maallaw sa lingkat-lingkat na maka maallaw sa halga-halga. In kemon ibadat piyardo in kemon ibadat
piyardu tasoh in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labay mawahi si Jibril alaihi salam. Karena atawakan sarta may tumasambahayang piyardu ya Allah subhanahu wa ta'ala derek in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masangum Isra wal Mi'raj. Sarta ininbayat in Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah subhanahu wa ta'ala pariyata langit. Makarna piyardu na maiyah insambahayang. Sarta yaduilu in nasihat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mainsagi adag pakansin kamatay. Mau mapabalakan na inkabtangan na as-sala insambahayang. Yaruilu in pagwa min buwa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawaktu ya mapabalakan na in nasihat na inipatuna insambahayang maparman sin Allah subhanahu wa ta'ala pawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kabinsanaan kajuljanaan mga sigalang magsambahayang pahil-pahil mawaktu na. O si Ibnu Abbas in ayat ilu in maksud na yan ang mga sigalang magtara sa usin sambahayang mawaktu na. Mga palanggungan kami maagam Islam. Andain ba in manu siya magsasambahayang sa late mawaktu na. Iniksa day Allah subhanahu wa ta'ala. Makabininsana adumalaw kiyamah. Tingga na bahain manu siya. Tingga na bahain manu siya gayag sa sambahayang mas labi in siksa pamuan may ay Allah subhanahu wa ta'ala. O ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man taraka salatil asri faqad habita amaluhu. Sa ininggalan sin sambahayang waktu asar banal tood ilubuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala in kemun ibadat tahinang na. Mga palanggungan kami maagam Islam. Pinainan kita ya Allah subhanahu wa ta'ala marialam Quran na mamanga sigalam agpahil-pahil sin sambahayang sigalam na inmano siya bardusa ma Allah subhanahu wa ta'ala. Sigan na tasabot ma Quran masura Maryam maayat 50 kasiyam. Fakhalapa min ba'dihim khalpun adaus salata wa taba'us syawati wasawfa yalqawna ghayya. Mahuling zaman yahil pahil dana insam bahayang sabab bini'e dana insyahawat dah. Serta insigalam ilayakan di Allah subhanahu wa ta'ala papinar ka jahannam. Sabab insigalam bardusa Allah subhanahu wa ta'ala. Tampal in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tampal in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sigala magpahil-pahil sin sambahayang ilayakan do sigalam Allah subhanahu wa ta'ala pinar ka jahannam. Na palanggungan kami maagam Islam. Eka agyato madamanta sa inaan. Nang bahayang sa makapila rumaromdam bulan. Main ka insam bahayang. Piyardo mga sigalam Muslim nga angay kay katanggihanta. Palanggungan kami maagam Islam. Bangatat kala katinggalan ta hindi kayo atawakan katinggalan ta in piyardo makita tanto in kita magbusa. Masabab ili palanggungan kami maagam Islam. Pameheta in sambahayang sabab ito makatawang makita maallaw ganagana sigan maallaw ganagana. Andain ba kita hindi kayo kisa? Ngalo kita pamintangan makisa ito tiya. Niya di kayo lala sarta niya pung teneran damatay. May man iya mapagkubulan sambil labuin puyo sinsin na sumagawa insa na ruhinin ng ay. Abi ma na useless di maiya. Awak tuman solong na sigam ubos sambil ubos na sigam sambil adya sigam tapole. Sarta tasob pung tinaisin dandan anin puyo sinsin na labo makubulsin pung tinaina. Sambil binalik na sarta kinalut na hasupaya takalo na puyo sinsin na. May man iya mapagkalutan. Sambil tanda na inkubulsin pung tinaina nilenetan na kayo indialom na. Masabab sintalaw na kapole iya sarta makatangis na. Makain tilaw na sarta makatilaw na oko na ya ina. Ay in kakahinang sin kung tinai kumawaktu ya may tumadunya. Abi ma na mawaktu ya alum. In sambong sin ina. Angay pa in na oto. Sabab pa in na ina.
tanda kuin pung tinaiku. Tanda kuin kubusin pung tinaiku. Nilenetan na kayo in dialom na. Katangis in ina, maka insambong na. O kaoto, in kaniansin pung tinaino may tumadunya. Yan na mawaktu ya alum. Ya hilpahil in sambahayang. Palanggungan kami maaga Islam. Magsambahayang sa pahil-pahil mawaktu na. Siniksa doy Allah subhanahu wa ta'ala. Singka nabahain manusia. Di magsasambahayang. Palanggungan kami maaga Islam. Subay tinggihanta. Insang bahayang. Sabab banggay katinggihanta. Insang bahayang tanto-tanto. Tanto-tanto. Kita na atawakan ka na in manusia bardusa. Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masabab ili ako si Umar radhiyallahu an. La hadza fil islami li ahadin tarakus salah. Insa niya lamud bahagian madikayo muslim. Tininggalan inin sembahayang. Atawakan insaniya bahagian maaga Islam madikayo muslim. Tininggalan inin sembahayang. Angkan sa mga palangguan kay maaga Islam. Subay ito tinggihanta. In 5 waktu sembahayang. Sabab in pagpahil-pahil sin sembahayang. Kabinsanaan in mahaasil madawhat magpahil-pahil sin sembahayang. Mga palanggungan kami maaga Islam. In mga ulama na itipak masaysay ninggalan sin sembahayang. In iya insani lamud na maaga Islam. Oko si Abdullah radhiyallahu an, man lam yusalli fala dinalah. Say-sayin gay ng bahayang hati na tininggalan inin sambahayang insaniya pag-agama na. Hati na insaniya lamud na maaga Islam. Palanggungan kami maaga Islam. Main kain sambahayang yardo makita ya Allah subhanahu wa ta'ala sa niya min mga manusia. Gay misan kaastob lumasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna, tininggalan inin sambahayang. Palanggungan kami maaga Islam. Subay pa niya tayo katalaw, Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in sambahayang, piyardo, manabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil nama umat na, sa niya min mga umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingay magtunay sin sambahayang. Palanggungan kami maaga Islam. As-sobin atawakan as-sobta. In pagsusun maallaw kiyama kay na magmumpaat. Masabab ili mga palanggungan kami maaga Islam. Padpad kita ito may ito matampat pag-iibadatan na usaltain pangumulan ta. Mag-ibadat ma Allah subhanahu wa ta'ala mainsagi kita dagpakan sin kamatay. Masabab ili mga palanggungan kami maaga Islam. Tubtuban ko na adya may ito pangyamin mga kaptangan ko ininsag tawa na inili min kalamasin panghati ko. Atawakan bang niya min mga kaptangan ko inpaddi mapangalebi. Ando ngamuko kamaapan makaam labi lubanin Allah subhanahu wa ta'ala in mangampun makitabi. Mapos min ili mga palanggungan kami maaga Islam. Maid na kumalapal ka sila sa yan nalapal daran piagsabot ay mga sigala muslimin. Tangom nakatawakan Allah, subo nakatawakan kohap. Wahiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.